anytime public mob is the common satisfy or October Mikuto, do that, she does Sangakwe. And then mob kidding and late rule and regulation late. Justice key, justice not away from that day. Can I woman say, I again? Hoyi MUG VC, Mr. Pandegi Matangza. She the example of mine at the low table. Mr. Pandegi Matang that way 3 to 6 months. Who sang education Toraganda. Kanaguma Gambo na politically na kana mi kata sa lagay hata direl to le ne mo pa isigi magi keno leite mapu leite mopki kaim leite duna mopti if mop la toroba maduda madugi keno de kaiba institute department natraga anything madugi authority duna handle to hi bam change aduna inga sa haido ngasai counseling jam chaun taka oi hai je ko ada sida sai akoina masida ngasai play card ki wafam dudi akoi as a citizen amoina ai yam chauna protest tau sake usu dum tauni kaino de adu ma wahi wata to doctor amadagi thoning de ai tare ko adu ma leire aduga hajiki hangbi do amdang ai bi ro re hajiki abadi kari haini thoiba khogi thodok wathok sing je health sector khakta na te ba tongan ba department su dum thoeba masi thoiba leiba mayam je khoina haidi koi systematic failure ni governance failure ni na dum lauradra ate sidi kanune ba whistleblower ma mathau ta ba thabak se tau gan ko whistleblower si mapan kyam kan na torokado no natraga mana ngasai samuena haido koi je sing se case compromise to gi ba ta ne na dum openly hai ri sine ko ada sigi sugumba department gi se example ma ha ke uji palm oil gi uji manipur de leiba palm oil gi problem je hana di kenoda popi thaba jaga natraga Beren len hai tare ko jungle kakta vida palm oil plantation tau gadam ne na 2500 2000 crore mathakda manipuri investment lauri ne ba ko hoji protest over hona re sine ba edi jungle kakta laga ta ba hore na si tong re sine ba ko then yo sagi similar education sector da school ke ama akoi gi keno tau ban loi dana saram dana oza ma ama tumin na chalamba thi oza di leiba chhatra leitaba school ma ama tolo pi ba jine si systematic failure ne ba si gi pot si hospital mathanda khoina system hospital na ya mole have di ya deba to hospital ge environment se di medical environment se di am top patwan ba mase samo enoina superintendent oiri matam oidra adai aina komnu le effluent treatment plan se rims effluent treatment plan ji ETP ji matang da ekanona green tribunal na rimse ani ra umra kaudana torokanda akoi state se tha ma da crore then gi ba green tribunal da kara kan ko masigi ji tauna ba taw sida issue sagatana directorate chatana laudna khongna tawdo madu pressure do yak ta di madu akoi gi state ki pesa se ke do bai manghali no ga na ISTV da kai da siga je leitre ko adu matam da discussion da torokanda madu gi public pressure do na rims ki authority sakam torokanda ETP gi toan ba treatment plan ma som da semai ne ba aduga treatment plan atopa masu hojik sisa da su leram gane ba ko sumaina tawdana airport labor security ne rims ki security ne adai bank labor security ne moi training jam manan piram ta di madu yama chawba soibam ni moi training module do yengmam jangi hi ko na sai pa jani yengmam jangi training module jadi rims ta posting da ga ba security personnel amana ne medical treatment je kamai tawdu no se example am hajar ke bank ta ba security amana SBI si na wai token system hora kan da ko secretary SBI da security do ne token do law pipi ra ko yaw bane ba yaudra rims tadi gaine wat ne nim de jang ya roi ba patient operation lo ani thango har kan ward boy am da leite ba ward girl ju leite thang min na ba nupa ju chang be ade operation do lo mi do ma ha angang pok tang hai mi do hoin kamai thang do no mi ma khang chang kamai thang do no si basa gi oi ba service ama rim se service ne man pi ma kanu na te line na te ba service ne man pi je do authorities in na akoina tawri se service ni ana khallaga tawbibam change ba campus ki manung du da university jo MU ki VC do yam chawina adagi law college mai principal do yam chawina ai chawbo jaga du da ai loi mukna le ta ni madugi reaction du di praja dai lai dana ko sima lai re adagi ani su bada hoji ki ngasai ki practice ki matang si madi ngasai ki yadana practice to bone ha je consultant oina chatpa ma ko just ngatangi yadabagi yam complicated case today humanitarian ground da samoina tawda ma yam thi expert ni ma brain surgery gi yam expert ni hai ta di akhoi gi da leiba complication do akhoi da machine equipment lai ta di maduda tawbagi poto su adum court of law da humanitarian ground da tawda da ba facility do da leibne ne expert ko raga maon da gi PPW da
fee lꯧdabida consult tawbane hairagadi adusu angle amne ba hadi ayamadi consultant ni loi hakane bose hek chalubada ko consultant ngatani da akhoi angang sing haitadana natang ka kowai wani pungai ma consult tawbani hairagani ba adu ma simile then medical college da guest lecturer in chatpa ma wari bu ko guest size ni ko adum permanent nate ba aduna logi manungda room khadi adum available adum oibjane ba masai necessity wari do da la kan ko then amung angle amada mu gen kan sai ge by chance sugum masina lapse obidagi medical failure amo oiren khalajine adu tadi akhoi na tawya ba case kai no case to tawdringai da internal and medical inquiry mandi da ka oidra adugi inquiry tu gi oiba board ama heta sem manadi hekta yar oiba mamdi internal inquiry have je masidi masai gi magi staff to hana magi image to protect tawna mo na da madu kan bangam bagi capacity to internal inquiry de yam sound le low bias le yam bias ne sam le ne ba sound le ne ba conflict of interest am le ni yam sound le gre ba ko conflict of interest aduna hojik se masigi matang si yora ga di amu external inquiry external member yawon ga da ba member secretary oine yawon ga da ba dai mapan gi atopo hospital da gi edi even manipur de na tasu mapan da gi retire ba mi ko ba mane non bias ga da mi ko ba ita technically sound ba mi ko bum jange ba aduga medical inquiry de always do se minute by minute mana doctor dona lo gi ba decision mana test to gi ba se samna da operation do matik jana to gi bani ma normal oi huni kon bleeding to ko ne di len be henjen be ra ko chan be ra na traga masa gi oine complicated oi ba my body part to masa oine ko Shanta khoi oja mohenna warol kaya ma thambigre habidi khoi government doctors sing na khoi private practice si tangai phatana khoi demand and supply si khoi masai gi OPD da high ba doctors sing si week amada amurak natraga anirak tagi hena ta da pa khota ba tugi OPD da yeng bagi lairi ba queue le pa khot pa sigi awaba me ama haire tugi mathakta jab jana mapung phana doctor si masing henga than ge haraga su infrastructure gi ama yadaba ma lairi jo haibiri masida haidi khoi gi ojamo hena thambi gi bada sel ngak tagi wafam natabada masai gi patient singsina hena magi anaba singsi la yeng ningba somdari OPD do phangdabanina doctor singsi mayumda natraga tongan ba khoi private clinic ta pu bagi warol ama budi thambiri adumakpu hairiba chigi khoi pu chari ba topic siga achida ina oja Shanta de lakchani si government doctor singsina private hospital natraga masagi yumda hai yeng basi si maknasu hairiba khoi gi doctors sida haidi laiba khoi patient sing sida negligence lairabra madumakna thoning da thodok sing si thuibra habis matang da Shanta ki moti kari kamai thambini yamna educated oiba yam highly educated oiba adugumba yamna thina educated oiba society ko yam thina educated oiba adugumba kani technically yam sound oiba midna yam singada ba aduga behavioral changes yamna impact to ya da ba dum profession ne doctor se ko ada agoina doctor ma hoi yam haibe ai nupa ma yam na haibe yam pingbe yam sawe ai magna doctor oi ga di ai di doctor se oi da isa do khoi di isa je yam pingba adagi wari watai sana ba yam nuai ta ba khoi gum se di doctor oi ba da ga su ya ga do man de ba ai phane am hai re su dum ai super specialist oi ju asoi ba tara kun di sum thola kane ba maram de madu ai gi behavior yam depend oi ba khoi rims ki khoi manipur gi matang da la kan da di ai wa kan da han ma da ngasai gi human behavior je isana kara khangmam chage khoi doctor jing ko maru oina PC doctor ya ma de satra jing je doctor ai po je khoi na hojikan gi angang sing se doctor oi be se kamai kari khalla doctor oi ko no khang de khoi sam he noina doctor oi kan da di humanity seba to ge na khalla so oi biram do male hojik na mu dola na wang ang wa clinic ma mu kan da paisa tan bagi angle da doctor oi ning bagi doctor tamba mi se masing yam khalak wa then kota da tamba masing yamak pa laidna ko then doctor tambasi su dum sai gi keno gi type da khoi gi ka ni masi service ne na masana ka ogra wa kenom tawre ba doctor si mana pi se technical amadi medical service amane ba se ko khoi masana ka oi dum ne se ai pi se service ne se ko hade mana service to pi da ni do si tu ne ba ma sai gi yamna khudak ta yamna se appendix na ba mala en khala se ma
ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯨ ꯅꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ every patient je moi gidi samna da subject amane adum subject study to boya ba subject amane ba aduna sai gi phat yeng ga yam hairabne na smai si tawro du tawro phat ka tha du omba adigi wang sa yam phada ba khoi gi ya school dei bol lep ki doctor am lep ni medicine doctor am le mana chai ra ko sin oma phadan chai bu di maram yam cha ba adu ju ku chai du ta ha de kitang no ai dra ba tare ko ngasi bo ko audri ba ade patient gi relative kana no patient gi hang relative ne ha ngai ne no relative am la da ne mong da loi ha ga ma salong ma ga ta na ro ga ne ka law thalak bu ma wai je ade noi hal man am da ta na ro bu ga fa sa ha ko na ta ba every party je akhoi wa khan na su le ba akhoi parents na tra ga akhoi ung manu ma doctor da pu ba matam da ai chan pi na ma na ta na ro da kitang wa ho ba jala akhoi wa ri sa na kitang pha ga da akhoi ne khang ning ga khara ya ga da ga na khan ma tang su yaw tam na te ba si gi problem di sai gi masi yam phasan le ai ta re ko masi le ri se अखोई मणिपुर से डॉक्टर की सेक्टर से खत नते अयाम लोइन ले रिम्स की सिक्योरिटी से मागी सिक्योरिटी से अने सुम खन एयरपोर्ट लेबर सिक्योरिटी ने रिम्स की सिक्योरिटी ने अदे बैंक लेबर सिक्योरिटी ने मोई ट्रेनिंग चप मानन पिरम तादी मधु याम अचौबा सोइबमनी मोई ट्रेनिंग मॉड्यूल दो येंगम जंगे ही को जाय पजन येंगम जंगे ट्रेनिंग मॉड्यूल जादी रिम्स ता पोस्टिंग ता गदबा सिक्योरिटी पर्सनल अमना ने मेडिकल ट्रीटमेंट जे कमाइन तौदुनो से एग्जांपल अम हाइजर के बैंक ता ताबा सिक्योरिटी अमना एसबीआई से ना वाई टोकन सिस्टम होरा कांदा को सेक्रेटरी एसबीआई दा सिक्योरिटी दो ने टोकन दो लौर पिपी रकुस यावबने यावद्रा रिम्स तदी गाइने वाट ने नीम दे जंग यारोयबा पेशेंट ऑपरेशन लो एनी थांगो हाय कने वार्ड बॉय एम त लेतेबा वार्ड गर्ल जो लेते थांग मिनेनबा नुपा जो चंग बेदे ऑपरेशन तो लो मी दो मखा आंगांग पोक तंग हाय मी दो होय कमाइन थांग दो मी मा खंग चंग कमाइन थांग दो सि बसा gi ओइबा सर्विस अमा रिम्स से सर्विस ने मान पी मा केनो नते लाई नते बको सर्विस ने मान पी दुना authorities in na akoina tawri se service ni ana khallaga tawbibam changewa campus ki manung du da university jo mu ki vc do yam chawina adagi law college mai principal do yam chawina ai chawbo jaga du da ai loi mukna le ta di madugi reaction du di praja dai lai dana ko sima lai re adagi ani su bada hoji ki ngasai gi practice ki matang simadi ngasai gi yadadana practice tawbone ha ba je consultant oina chappa ma ko just ngatangi yadabagi yam complicated case today humanitarian ground da samoina tawda ma yam thi expert ni ma brain surgery gi yam expert ni hai ta di akhoi gi da leiba complication do akhoi da machine equipment lai ta di maduda tawbagi potu su adum court of law da humanitarian ground da tawda da ba facility do da leibne ne expert ko raga maon da gi pp da bi da feel out the bida consult over the hag at the adusu angle of nebam. I am the consultant, no hakanose. Head salu with the consultant at the Nida, Hoi, announcing Haitana, Natanga Kowan, Punga, consult over me, Harakaneva. Adoma similar. Then medical college, the guest lecturer in Chapama. Waribuko. Guest size in a god, permanent nativa. Aduna, Logi Manunda, room credium available at Moibzaneva. Masai necessity wari do da la kan ko then among angle amada mu gen kan sai gi by chance sugum masina lapse obi da gi medical failure mo ren khalajine adu ta di akhoi na to boya ba case kai no case to to dringai da internal and medical inquiry man di da ka oidra adu gi inquiry du gi oiba board ama ta same man di hekta yar oiba mam di internal inquiry have je masidi masai gi magi staff to hana magi image to protect tawna mo na da madu kan bangam bagi capacity to internal inquiry di yam chaung le low bias le yam bias ne sam le ni ba yam chaung le ni ba conflict of interest sam le ni yam chaung le gre ba ko conflict of interest aduna hojik se masigi matang si yora ga di amu external inquiry external member yawon ga da ba member secretary oin yawon ga da ba dai mapan gi atop hospital da gi edi even manipur dai na tasu mapan da gi retire ba mi ko ba mane non bias ga da mi ko ba ta technically sound ba mi ko bum jange ba aduga medical inquiry di always do se minute by minute mana doctor dona lo gi ba decision mana test to gi ba
से समना है ऑपरेशन तो मतिक चाना तौगिबनी मा नॉर्मल होइखुनी कोन ब्लीडिंग तौरपने हायदि लेन बे हेंजन बेरा कोचन बेरा नत्रगा मसागी होइना कॉम्प्लिकेटेड होइबा माय बॉडी पार्ट तो मसाई होइना कॉम्प्लिकेटेड होइजाला कोइना सीटी स्कैन तौदा अल्ट्रासाउंड लौदा उहौदबा जगह यावब्रा को रिपोर्ट याम सांगना इबम चंगेबा अदुगा नॉर्मल डेट ने हायदि याद्रेदना को केनोमदि लेत्रा अदुगी पोतुनेबा अदा याम नुंगाइबा मन केनो हायगान को मसाई अखोइगी केनोजे केनोजे रिम्स की केस है ना नखोइ मैम खनागिबदैदि फजना खनागिबदैदि अखोइ केनो लेत्रेबा कहने अखोइगी केनोजे रिम्स से मी सीदबई टाइप ngasi ngarang ngandi kanamta complain je karai deno complain amta lakti ba ngasi ni humni se ko aduna ngasai gi date record to se mi leitawagi record se ju icham chamba certificate ama pi banatana maduda akoina by chance akoida केनोम ले चिंगनाब ले रे हाई तदि मदुगी ग्रेवेंस सेल अमा फजना लेबम चंगे ओनली मागी केनो नतबा सही इंक्वायरी कमिटी की अदुगी अदागी वा नतना को अदो मसीगी ग्रेवेंस सेल सिदी रिम्स मथंदन ओइबे यारोइबा मणिपुर मेडिकल काउंसिल सिगा मागा पुल्लगा ग्रेवेंस सेल अमा लेगदमने स्टेट की को स्टेट ग्रेवेंस सेल अमा लेगदमनी अदो मसी तंगाई फदना दका लेगदी मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन के सो अदुम अटैच तो याबजाने अदगी मणिपुर वुमेन के नमसु लेरेदना को अदुगसु दुम अटैच तो याबजाने को अदुना अखोइगी कंज्यूमर की दसु अटैच तो याबजाने अदि मोइसे पुन्ना पुल्लगा ग्रेवेंसेल अमा नखै सेंगना फजन लेबम चंगे एनी कंज्यूमर ना पेंदबा लाक्प कांदा को अदुगा सुगुम्बा क्राइसिस थोकु मतम ददि को सुगुम्बा क्राइसिस थोकु मतम ददि काउंसलिंग की रोल से याम चावेबा प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग अमा पोस्ट ऑपरेटिव काउंसलिंग अमा से एग्जांपल अमा हाइजर केबा रिम्स आंगांग पोएबा होजिको रिम्स आंगांग पोगांदा आंगांग से पोकल होरेगा आंगांग से पोकल होरेगा अंदा गाइने वार्ड की मथौ से लोरेबा गाइने वार्ड की मथौ से लोरेगा आंगांग सिगी ओइबा कॉम्प्लिकेशन से इफ कइगुमा आंगांग से मई आइबा दका होरे नतगमा स्किन कलर पेल होरे अमा होरे हाइगसु मदुगी ओइबा डॉक्टर अमा तोंगाना आंगांग दो ऑब्जर्व तौनबा डॉक्टर अमा लाकदबसे ला चमथन ऑटोमेटिकली लाकदबसे रिम्स तदी अखोइना पुरगा चटपै फिबम द पेशेंट पार्टी मैम से आया मतमदा मसे अदुम हाइनेबा सिसे को अदुगा सिमा दुम हाइनेरे आइतारे अदुना सिगी पोट्सनि लाई जाय दा आई सुम गन मदा रिम्स मैक्सिमम मुजिक फोदा मी क्वा याम सिरम गदबसे मेडिसिन वाटर सिरम दो माले लिवर सिरोसिस कुंबा अदगी लेदना को किडनी फेल होबा सि मणिपुर मसिंग याम यामेबा को सुगुम मगिदी कंप्लेन जे क्या लेते मरमदि मदु तबु तबु कर्म दुना सिबनेना खनबा जानेबो अदुगा सुगुम्बा अखोइगी ह्यूमन लाइफ का मरी लेना बा हाइतारे को समना हाइबदा याम माइनर होबा केस खोंग टेकपगी गुम्बा अदगी समना हाइबदा एक्सीडेंट अमा थोरगा एक्सरे लहौर मतुंगदा सीटी स्कैन लहौदबदगी नोवालगा कॉम्प्लिकेटेड होयरतना मी मा सिरे हायगदी डॉक्टर दुना सीटी स्कैन लहौदबदगी अखोई पेशेंट जे फजना येंगहौद्रेनी मा कोना मनातोंदे ब्लीडिंग तौरे वाइजो ममितै तौरे वाइजो अदुगुम्बा टेक्निकल पोर्ट नते बसिदिको लेनबा अमदी कयानी हक्सांगी पार्ट लौथोकपदा तौबसिदी यामना डॉक्टर दो हाइते हाइबे वानते ngसाइगी कयानी मियोइ बै सोइ बै जे तंगा पोतेबो अदुना याम फजना मसिगी ग्रेवेंसेल अमा याम फजना लैबगी ताइ फददु याम चाउन लैयना सुमाइना हामी थमजबी ओके थैंक यू वेरी मच बदाई ओजा शांता दा लागसे ओजा शांता नाकलम रोम दा खोगी एनी लाइरिबा खोगी तोंगान तोंगान बे डिपार्टमेंट खोगी हेल्थ सेक्टर नाक्तगी नतबा एनी डिपार्टमेंट करी नोमा तरोप मतम दा खोई मसी खोई सिस्टमेटिक फेलियर लैबगिनी गवर्नेंस फेलियर लैबगिनी हाबसिमा याम तोइना हाइने अदुमपु तसेंगनमक खोगी रिम्सी एम्स की थाकता पुखटकनी हाइदना रिम्स दा सेन क्या थादगे हाबसिजु मियामना खंगदबदे ते खंगी अदुमपु अमुक मियामनसु खोगी उजारनसु दुम थंबिबा मियामनसु दुम खंगी रिम्सी थिका तौबम थिका तौरब्रा हाइबगी क्वेश्चन सिम चु मियामने याम हंगनरी मसीदा करी हाइनी अखोइना थोइबा पेशेंट अमदी डॉक्टर्स की मरक्ता थोलक्तना सिउंबा ट्रस्ट डिफिजिट की थाजनदबगी इशू म लाइबा खोलिबसे अखोइना दुमक करी हाइनी मसी सिस्टमेटिक फेलियर नि गवर्नेंस फेलियर ने ना अदुम अखोइसे तुमिना लेयरद्रा अदुमक येंगद्रा हाइबगी वहांग मसुंग लाइबा अखोइना हौजिक हौरेन हेता लैरिबा अखोइ मणिपुर की लैरिबा फेल ओइरबा सिउंबा लैंगाक सिदा अदुमक बेस तौरगा अखोइसी अदुमक पब्लिक सु दुम हांगा की साउनिंगबगी ngasai logi mai gai dagi su phangpham thokpa justice so phang tamnina thuna instant justice se pang sumaina tawraga khogi society se dum leiraga di kahani noma ge koi generation sida su du make sol kadaba masu leiba oza santa kari kamain thambini amana sa ye samuena hai do do kitang clarify tawge ko
ngasai doctor ama hoina moina pariba play card to adugumba wahi wata sinabam so tok tok te hojik so dum aduda dum stand tawge so tok te there can be softer words to make people understand doctor raising na mi atopa manavya deba ko police na protest to ga noi pa thola di akoi protest to ne noi pa thola du noi engon ka pa de ju noi kap na di police to kari authority karai de ke no lai ri adu adugi potuma yengmam change ko aduga secondly hoi doctor pritam da thokiba tawdok se akoi myam loi nuai te tabu masi doctor pritam gi maran din te ai na han jo haijaga du ne bo masi medical ms ga director sina madugi problems hek thokpada madu moi je sijing do na jo haire da moi negotiate tawi khole ado ngasai moina handling moina tawi handling do adu soirek padagi particular magi ISOD du da miam du na tai nazarak paneba ko masigi handling je chumna tawram madi ko sai ai na hajau do public relation PR am le ko se every taba gudingi PR am le even a ko CSO ne hai je UCM building je karak sure mina attack taw doi tawram se framework agreement da amuk mayam umjalak ta na thami ban sai da gi mamang da mayam khurai rom de la taw na da amuk su tawgram ne koi miya koi na ngang ba thabak taw ba issue pai ba matam da ko mi si mina kyam thin hulle amuk ko mina kyam hulle wari bo bo anytime public mob is the common satisfy or rector mi kup to do da sida su changa ku yai and then mob kidi kano leite rule and regulation leite ko justice not away wapam nate kana ko mane se ai haijege ko yi MU gi VC Mr Pandey gi matang se sida example la moina ta lo se ba Mr Pandey gi matang sida ko 3 to 6 months ko sang na education to ra ganda kana guma kambu na politically na kana mi kha tha laga heta direl to le ne mop ai gi magi keno leite mapu leite mop ki kaim leite duna mop ti if mop la to roba maduda madugi keno de keba institute department natraga anything madugi authority duna handle to hi bam change aduna inga sai do sai gi counseling jam chaun ta ka oi hai je ko ada sida sai akoina masida sai play card ki wafam dudi akoi as a citizen amoina ai yam chauna protest tau sake usu dum tawni kaino de adu ma wahi wata to doctor amagi thoning de ai tare ko adu ma leire aduga hajiki hangbi gi do amdang hai bi ro re hajiki abdi kari haini thoiba khogi thodok wathok sing je health sector khakta na te ba tongan ba department su dum thoeba masi thoiba leiba mayam je khoina haidi koi systematic failure ni governance failure ni na dum lauradra ate sidi kanune ba whistleblower ma mathau ta ba thabak se tau gan ko whistleblower si mapan kyam kan na tor ka do no natraga mana ngasai samuena hai do koi je sing se case compromise to gi ba ta ne na dum openly hai ri sine ko ada sigi sugumba department gi se example ma ha ke uji palm oil gi uji manipur de leiba palm oil gi problem je hana di kenoda popi tha ba jaga natraga Berenland hai tare ko jungle kakta vida palm oil plantation taw gadam ne na 2500 2000 crore mathak da manipuri investment lawri ne ba ko hoji protest over hona re sine ba hedi jungle kakta la ta ba hore na si taw na re sine ba ko then yo sai similar education sector da school ke ama akoi gi keno taw ban loi dana saram dana oza ma ama tumin na chalam ba thi oza di leiba chhatra leitaba school ma ama tolo pi ba jene si systematic failure ne ba si gi pot si hospital mathandada koina system hospital na ya mole have di ya deba to hospital gi environment se di medical environment se di am top patwan ba mase samo enoina superintendent oiri matam oidra adai aina komnu le effluent treatment plan se rims effluent treatment plan gi ETP gi matang da ekanona green tribunal na rimse ani ra umra kaudana torokanda akoi state se tha ma da crore then gi ba green tribunal da kara kan ko masigi se tauna ba taw sida issue sagatana directorate chatana laudra khongna tawdo madu pressure do yak tadi madu akoi gi state ki pesa se ke do bai manghali no ga na ISTV da kai da siga je leitre ko adu matam da discussion da torokanda madu gi public pressure do na rims ki authority sakam torokanda ETP gi toan ba treatment plan ma som da semai ne ba aduga treatment plan atopa masu hojik sisa da su leram ngane ba ko sumaina tawdana factor yam le ba public ki mob ki da ka oi ba matam khulai khut thana je hai ba na ta ba akoi gi masida akoina ngasai gi ai ngasai so haije gre ko ngasai gi masida akoi gi security kangbu gi role di yam chaun le ba moina mayam se saurok pa mi se kamai handle tawni hektam moi ga changjal laga security ne na tamo je phub lai na nang tamo da khutan ho na mane ta ai phudure nang phusal loi pot na te ba security ai je ko security gi magi role se
yamna calm and conducive environment ama create to budu neba doctor sing na demand to raise di yamna ka ni akoi security matik chana provide to rakanda makha thak chatha ge have neba aw ta di rims ki manipur da ai ngan jo haijagre na khwaidagi masing yamba security je rims hospital le ram gani tolop su khwai chawai moina ko kaino di rims ki tender je dum chawna to maram di masagi phan yam le jawa aduga campus yam chawai campus chaw ni na segment khudingi se ICR short manung da meeting um chala di khang mane ko gate ta changba ho ga dum RP ama RP ani RP corner khudingi security lai bane ba mi do mang gi dana ba moham jada da changi dana ba chamana na rims ke su basan lai ba ado security je karamba model da security se kari counseling period ga thamge OPD de leiba security se kari counseling period thammi OPD de leiba se casualty leiba security se hoji irang ama thoya adi even moi baw da chen thorak tana sagi kano ga se in dana ko tana ambulance te mi thang da dana adagi mayum laga pung ani da duty loi ga da nupa du baw da adum asi ba ga thang da no mai kap na re wala khoi irang mayam ugra ne manipur da mayam extra deployment tawri ne ba adugi deployment do na tabada adugi adom na kan gi angle da na tabida sagi akhoi de patient party na ko je yam yeng thire aduna akhoi gi site gi di akhoi hana gi practice ki model natraga akhoi gi ngasai gi perform tawri ba mong gi model do akhoi di hongwe ado akhoi gi di security increase tawon gani aduga makha akhoi laing chatha gani ha di adu di yam la le ba nakan ani mak se khar khara andon leina gadam ne ko patient party ju masi patient party ju mangai ko masu makhoi ju ai mi ma leita ba sigi sentiment se yam wangna lamgani moi ani ra hum rang negotiate tawna ba ne na hai duni adu da moi na hai do chumbalan ba adu di police ne FIR pala kanda madu da khangja gadam ne wari bu ko FIR panjar gani police na adu da moi na kyarak negotiate tawi kyarak taw de even moi hai da SDP o maga OC maga su OC mo su yaw ga negotiate taw na moi hai da moi claim tawri du ne ba ko adu ba da soire ne ha bra ke no ma claim tawri du ne ba adu asi yum ma am se ngasai gi aina ngasai hai je du ne authority oiriba PRO mayam ko public relation officer mayam adagi superintendent then magi mari leina ba kano administrative staff mayam je sina state lo godam ne yum jon da tare khoi akhoi LB rang do yum hande na miyam gi pressure da khoi hande na irang da yum da tum de police ko dan ta ne LB matam da miyam gi pressure ni aini yum da la tum odi mina kai khan ne na khoi hande na aduna angle ani makta sagi kani akhoina Dr. Pritam gi violence se akoina kano the patient party support over one ate nakan ani mak se kha handona bam change ada ngasai gi protest tawri ne na ngasai ke ani ko makhata ba ai gi practice se noi the challenge or ai practice tawni ha di madu professional ethics na teba akoi ju mangai cs o se mina pen da matang kam lai ada akoina high ba matam da nungai ta matang mina akoi da la ga complain taw matang adagi akoina commit taw ga taw ngam do matang mayam lai ado si khara handon din taw na ga akoi social environment je difang chat na ba adagi rims na su aina rims ke authority am hiding mom le security ga ngasai doctor sing sigati ko customer handling medical customer je sargo medical customer handling ki counseling se am chaung to mathau tai ba je medical ji akoi lai se service lo bula ko ne ba khoi se akoi ji patient amani subject amane ba doctor gi dama tabu akoi je moi gi hospital sing gi customer su ne ba khoi je ko aduna medical customer je how to handle medical customers ethically kamaine handle to ne je si counseling sange ba se ko si counseling to dana di ai di am phau doctor ne ai di no ma da mi tara tang yeng na mu pa yaroi doctor na akoi na ju mi tara tang yeng bangam ba natraga tram nga tang yeng bangam ba equipment na permit to da ba natraga matam na permit to da pot da ai ju yeng na chang mu pa yaroi madu gi sacrifice to akoi gi kano na praja na akoi gi kano administrative loophole technical loophole je praja na loi thengnei ne ba ko aduna ai alusala koi round just mind thamjage. Okay, thank you very much.